isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Mu myaka myinshi ishize, izina Benjamin Netanyahu ryagiye rihora rigaruka igihe cyose havuzwe ikibazo cya Iran. Haramubona nk'umunyepolitiki ushaka amahoro arambye binyuze mu guhagarika gahunda za Iran z'ubumara bwa nucleaire. Abandi bakamubona nk'umuntu ushaka gukomeza gushyira igitutu kuri Iran kugira ngo idakomeza gukomera mu karere. Ariko ikibazo abantu benshi bibaza ni iki bati, ese kuki Netanyahu ahora yivanga cyane mu mishyikirano iba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran? Ese abashaka amahoro koko cyangwa hari izindi nyungu Israel bishaka muri iyi ntambara? Iki kibazo cyongera gukomera cyane nyuma y'intambara ya Israel na Iran yatangiye gukara muri uno mwaka turimo 2026. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bagiye bagirana ibiganiro byinshi byo kugabanya ubushyamirane bwagiye buba. Rimwe na rimwe Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu akabishyigikira, ubundi akabigaragaramo nk'utabishyigikiye bihagije. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikibitangazamakuru bikomeye n'abasesenguzi bavuga ku ntego za nyazo za Netanyahu iyo hagiye kuba amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Buri gihe igihugu cya Israel gishyirwa mu majwi ko aricyo kishe amasezerano yaragiye kuba hagati y'ibi bihugu kugira ngo intambara yatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka ku itariki 28 Gashyantare 2026 ishyirwaho akadomo. Guhaye ikaze, yitwa Tuyisenge Chrétien. Iyi ni isi ya none. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byatangiye ejo. Kuva mu myaka y'igihumbi 1990, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yakomeje kuvuga ko Iran aricyo gihugu kibangamiye cyane umutekano wa Israel. Mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2026, igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiraga ibiganiro bishya n'igihugu cya Iran, Benjamin Netanyahu yakomeje kugirana ibiganiro bya hafi n'abayobozi ba Amerika kugira ngo ibyo biganiro bitazarangira Iran yemerewe gukomeza gahunda zayo za nucleaire. Abasesenguzi bavuga ko Netanyahu atarwanyije ibiganiro ubwabyo, ahubwo yashakaga ko habaho amasezerano akomeye cyane kuri Iran kurusha Iran yifuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri, ese kuki Netanyahu ahora yitaye kuri Iran yamutwaye iki? Hari impamvu eshatu zikomeye abasesenguzi n'ibitangazamakuru bitandukanye byo kuri iyi si bihurizaho. Icya mbere ngo ni gahunda ya nucleaire ya Iran. Israel yemera ko Iran ishobora kuzagera ku ntwaro za nucleaire niba itagenzuwe mu buryo buhagije. Netanyahu amaze imyaka myinshi avuga ko igihugu cye kidashobora kwemera ko Iran iba igihugu gifite intwaro za nucleaire. Icyo ni kimwe. Mu gihe cya kabiri bahurizaho ari misile za Iran. Iran ifite misile ndende kandi nyinshi zishobora kugera muri Israel. Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel, yagiye avuga ko nubwo ikibazo cya nucleaire cyakemurwa, ikibazo cya misile nacyo ari ingutu cy'ubwacyo kuko kibangamiye cyane igihugu cya Israel. Mu gihe cya gatatu ari imbaraga za Iran mu karere. Israel ibona ko Iran ishyigikira imitwe nka Hezbollah muri Lebanon cyangwa se muri Liban n'indi mitwe yo mu karere. Kubera iyo mpamvu rero igihugu cya Israel ngo gishaka kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kugira ijambo rikomeye muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Mu mezi ashize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bagiranye ibiganiro byinshi i Geneve no mu bindi bihugu bitandukanye. Raporo zitandukanye zerekanye ko nta masezerano ya nyuma yagezweho, ariko impande zombi zemeye gukomeza ibiganiro no gukorana n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Muri uyu mwaka wa 2026 kandi habaye amasezerano y'agateganyo yo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 60, harimo ibiganiro ku bugenzuzi bwa nucleaire no kugabanya ubushyamirane mu karere. Ariko haracyari impaka zikomeye ku bugenzuzi bwa nucleaire kugeza aka kanya. Misile za Iran n'uruhare rwa Iran muri Lebanon cyangwa se muri Liban. Ese koko intego za Netanyahu na Israel muri iyi ntambara ni izihe? Dore icyo abasesenguzi batandukanye n'ibitangazamakuru bikomeye bahurizaho mu kwibaza no gusesengura iki kibazo. Abasesenguzi benshi bagaragaza ko intego enye nyamukuru arizo igihugu cya Israel ndetse na minisitiri wacyo bahuriyeho mu kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo zihariye muri iyi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bahuriye hamwe mu kurwanya igihugu cya Iran. Icya mbere ngo ni ugusenya ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran. Iyi niyo ntego Israel ivuga ku mugaragaro kuva kera. Intego ya kabiri ni ukugabanya ubushobozi bwa misile za Iran. Israel ishaka kugabanya umubare wa misile n'ibikorwa remezo bya gisirikare bya Iran. Mu gihe intego ya gatatu kuri Benjamin Netanyahu ndetse na Israel ari ukugabanya imbaraga za Iran mu karere. Israel ishaka ko Iran itakomeza kugira ijambo rikomeye muri Lebanon, muri Syria n'ibindi bihugu bisanzwe bituranye n'iki gihugu. Intego ya kane ngo ni uguhindura ubutegetsi bwa Iran.
hari abasesenguzi bavuga ko bamwe muri Israel bizeye ko igitutu cya gisirikare cyakuraho cyangwa kigacogoza ubutegetsi bwa Tehran, ariko benshi bavuga ko ibi ari byo bigoye cyane kugeraho kurusha ibindi ibyo ari byo byose. Ese koko izi ntego ubundi zizagerwaho? Ibi byifuzo umuyobozi w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu n'abaturage batandukanye babarizwa muri iki gihugu bifuza koko bazabigeraho? Aha ni abasesenguzi batandukanye bafatira ijambo noneho bakagira icyo bivugira. Bamwe bavuga ko Israel ishobora gusenya byinshi cyangwa se bike mu bice byinshi by'ibikorwa remezo bya Iran, ariko abandi bavuga ko Iran ari igihugu kinini cyane gifite abaturage benshi n'inzego za leta zikomeye ku buryo kuyisenya burundu cyangwa kwihindura ubutegetsi bwayo byaba bigoye cyane. Ikigo cya Atlantic Council cyavuze ko uko intambara yakomeje, inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Israel zatangiye gutandukana cyane kugeza aka kanya. Iki nicyo kibazo kiri kuvugwa cyane muri iki gihe. Abasesenguzi bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo muterankunga mukuru w'igihugu cya Israel mu bya gisirikare no mu bya diplomasi. Iyo Washington cyangwa se ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika budashaka cyangwa se bunashaka guhagarika intambara, igitutu iba ifite kuri Israel kiba gikomeye cyane. Ariko nanone Israel ni igihugu cyigenga mu buryo bwacyo bwuzuye kuko nyine nacyo ari igihugu. Benjamin Netanyahu aherutse kuvuga ko Israel igomba kongera kwigira mu gukora intwaro no kutishingikiriza ku bindi bihugu. Abasesenguzi benshi n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bavuze ko nyine Benjamin Netanyahu ubwo ngubwo yashakaga kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo imigambi yariyo yose n'ibindi byari byo byose bagenerwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ubwabo batangira babyihe, nk'uko The Times of India yabyanditse. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bakomeza kutumvikana, bishobora guteza ubushyamirane bwa politiki hagati y'ibihugu byombi nubwo bikomeza kuba inshuti zikomeye. Inkuru ya Netanyahu na Iran ntabwo ari inkuru y'intambara gusa, ni inkuru y'uburyo igihugu gito nka Israel cyifuza kwirinda cyo bwacyo kikabona bimwe mu byangombwa gikeneye kitarinze gutega amaboko ku bindi bihugu, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo iba ishaka guhuza umutekano n'inyungu zayo na diplomasi mu karere. Kugeza ubu ngubu ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran biracyakomeje, ariko ikibazo gikomeye kiracyahari. Bakomeje kwibaza batese Iran izemera kugabanya gahunda zabo za nuclear n'iza misile ku buryo Israel yumva noneho itekanye. Niba ibyo ngibyo bitabaye, bishoboka ko amakimbirane hagati ya Israel na Iran azakomeza no mu myaka iri imbere. Kandi niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushaka amahoro mu gihe bamwe muri Israel babona ko urugamba rutararangira, isi ishobora kubona ubwumvikane buke hagati y'inshuti ebyiri zikomeye zari zisanzwe ari inshuti, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Icyakora ikintu kimwe abasesenguzi benshi bahurizaho nuko nta ruhande rurabona intsinzi yuzuye muri iyi ntambara, kandi amahirwe menshi yo kugera ku mutekano urambye azava mu mishyikirano kurusha uko yazava mu ntambara ikomeye. Iyo urebye raporo z'ibitangazamakuru zitandukanye zirimo Reuters, The Guardian, Al Jazeera n'abandi basesenguzi, hari ibihe byinshi Israel yagabye ibitero kuri Iran cyangwa kuri Hezbollah muri Lebanon, mu gihe ibiganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari bigeze ahantu hafatwa nk'ahatanga icyizere. Iyo urebye no mu myaka yashize, mu mwaka wa 2025, Israel yagabye ibitero kuri Iran mbere y'icyiciro cya nyuma cy'ibiganiro. Ku itariki 13 Kamena mu mwaka wa 2025, Israel yagabye ibitero bikomeye ku bikorwa bya nuclear bya Iran no ku bayobozi bakuru b'igisirikare cya Iran. Ibi byabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari biteguye icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro byari kubera muri Oman ku itariki 15 Kamena muri uwo mwaka. Nyuma y'ibyo bitero rero, Iran yahise ihagarika ibiganiro. Abasesenguzi benshi bavuga ko Israel yari ifite impungenge ko amasezerano ashobora gusiga Iran igifite ubushobozi bwo gukomeza gahunda yayo ya nuclear. Mu gihe icya kabiri, ikindi nk'uko The Guardian yabitangaje, ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari biteganyijwe ku itariki 19 Kamena muri no mwaka wa 2026, byarasubitswe nyuma y'uko Israel ikajije ibitero kuri Hezbollah muri Lebanon. Iran yavuze ko bigoye gukomeza ibiganiro mu gihe ibitero bigikomeje kugabwa ku nshuti zayo no ku butaka bwayo. Ikinyamakuru Reuters nacyo cyatangaje ko intambara hagati ya Israel na Hezbollah yari igiye kuburizamo amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari bagezeho yo kugabanya ubushyamirane ku mpande zombi ndetse no mu karere. Ariko se kuki ibi bikomeza guteza impaka buri gihe iyo amasezerano agiye kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kugira ngo intambara irangire? Igihe cyose Israel ihita bakidobya cyangwa se ikagira ikintu yikorera ku buryo amasezerano ahita ahagarara. Igitekerezo cya mbere ni uko ngo Israel ibitinya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kwemera amasezerano na igihugu cya Iran ikabonamo uburyo bwo kongera gukomera
nyuma y'ibyo bitero bagiye bayigabaho. Niyo mpamvu rero igikomeza gushyira igitutu cya gisirikare ku gihugu cya Iran kugira ngo yemere ibisabwa bikomeye bayigejejeho. Igitekerezo cya kabiri ni uko abanenga Netanyahu bavuga ko iyo ibiganiro bigeze ahashimishije ngo buri gihe igihugu cya Israel gikunze gukora ibikorwa bya gisirikare bishobora gutuma Iran isubira inyuma cyangwa ikava ku meza y'ibiganiro. Muri Kamena muri mwaka wa 2026 Israel yagabye ibitero byinshi ku birindiro ivuga ko Hezbollah iri mu majyepfo ya Lebanon cyangwa se Liban kandi kibangamiye umutekano w'igihugu cya Israel. Ibyo ngibyo byongeye gutuma igihugu cya Israel kidobya amasezerano yari hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'igihe Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zizakomeza kugira ubwisanzure busesuye bwo gukora operation muri Liban, kabone n'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari gushyiraho uburyo bwo kugabanya amakimbirane. Abasesenguzi batandukanye n'ibitangazamakuru nka Al Jazeera, Reuters, Atlantic Council bavuga ko ikibazo gikomeye ari uko intego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Netanyahu cyangwa se Israel zitajya zihura buri gihe. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugabanya intambara no kugera ku masezerano, mu gihe igihugu cya Israel na minisitiri wacyo Netanyahu bashaka ko Iran itazigera iba ikibazo cya gisirikare cyangwa cya nuclear kuri Israel, ubwo byasaba gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Niyo mpamvu rero buri gihe y'ibiganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigeze ku rwego rwo gutanga icyizere, amasezerano y'isi yose ahita areba niba Israel izabyemera cyangwa niba izongera gukora ibikorwa bya gisirikare bishobora kongera gutuma habaho umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu byombi, intambara ikongera gututumba cyangwa se igakomeza, ndetse n'ubushyamirane muri rusange. Buri gihe rero Israel ibihanzwe ijisho kugira ngo itaza kurangiza, itaza kuba kidobya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko imaze kubigira intero n'inyikirizo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari kumvikana kugira ngo intambara irangire. Nitwa Tuyisenge Chrétien, ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye, naho iyi ni isi ya none.